normal kan nyam kanas de altileng ka Lääri ka nuer online TV ka jan gwaseme de jite jan wo mi jiram jidit ka jan channel me der subscribe channel lenium la nuer online TV cha janang assure ka YouTube ka jan gwaseme angut kan konore lerman banalat de jite jan wo jin nyo kanasen ko kien ler balinga jan gwaseme shetanyine ci Dr. Lam akol mal shol ka dop ende nung mal rewecha ka Sudan ngay ka jeno Sudan chete kor ne ka paingwan shumene tam ngurte kor lo shu ne tungwan lung shikon Dr. Lama kol che rajma chajalat bana shuwa ka ler dan baling agwa kimen chalat akor ne Dr. Lam akol chit kamen shaling shaladano chikor Dr. Lam akol raislat ka kwimala men gor ke ide wehre wech ka Sudan ko kana astin chadak akor en chito ka Sudan ka paingwan shush kenalong Chelada no en kor Sudan che witin tie ke Sudan che ka yar ka wujen chiriya ka mo ben ditin long e South Sudan ko kane dial tin la ji Sudan chi ka ben ka South Sudan ko ajen wujen tie ke Sudan en Dr. Lama call a queer ka bon ki party menshal ke in National Democratic Movement National Democratic Movement ajen party kel ki bon kel mi burwej ba re wucha ka South Sudan and South Sudan Opposition Alliances Parties Ramadan la chairman ki Ramadan la kwere Dr. Lama akol and Dr. Lama akol jena ka Sudan ka paingwan gwase ci kor Sudan ci tuwa je jen changne Sudan won ki tere wich ka Khartoum Dr. Lama akol shela dano shang ba yo realika tiba nas tin chirodian bar ka Sudan lokka ka ci ka burung and doban gwana jen o de nas de kan sharka do dan de mal de jenno nga rewi ka Sudan mission as ci ka roch ka kwadang rotin te kor en tam rewi ka Sudan ci Dr. Lama call ci jelade no de mal de jenno rewi ka Sudan kana san kon de mal manong rewi ka Sudan ke ji South Sudan Dr. Lama koram dan la core National Democratic Party men timuk tabde di tere wi ka juba ci lade lungon go en do badana ba mal non ka je en South Sudan bi malama jatu wano mi jaken rodien ko de ka roj ka kwaren kon tin yan ke Sudan ken nasen kon jere wicha ka Sudan shush kan lon ka jan gwaseme kwen en cham kane piuto masken ke biente les ken ke ki kulo kon toy ke beje lon ka jwasen kon tin lel kan le rut ke jan gwaseme jelado missioner roj ka nasen kon tila kwar Sudan de mal de jatu wano chajalat Dr. Lam akol ka kwimal kamen gorke en wo biben ya nyoglat ben wo mu wete a chamal chaja nongre wike Sudan en kuin gwen men balat ka South Sudan ba bacha ma mo akel mu gorke no de jamala let shajalat jaro jadan ande yeling ka kwarne Dr. Lama kol ka kwimal kamen goren wo de ben re wike Sudan ko me mal mu bere wike Sudan meni South Sudan ba de mal der bentin chajalari nono biata kamal bye bye